Kubor nakaslem jong unongsan hima. Watla ya ka film Dhaka Escape la shumudur da unong tho tangbani olet ya kendu ya ki khasi ha Bangladesh Henry la shim khandiat ya ki jingja ba shisha ha ki post nam baladab ha ka balami ka we ka khubor ba ki pulit ki mlap ksai shu ya ki katu kaningut ki kenthei na po ka jela ki bala sha ra bor ha ki brio ki bakular ban aikam bat ya kani ka jingja la penwandur no ba kini ki kenthei ki la poi shadhaka nang ta la penwandur ya ka khana ba uting shop ha kani ka film uphira dot dong udai uwe ubalat pelat yakini ki samla kabala ak daka Nadia simli kum kapuran kabala poi sha Bangladesh hagani ki jinglet wat jong u ki nong shun ki la sho pen men saw ya u bat brat hakawe ka jaka haklau Henry ki brio na Bangladesh haba ki lalap ba uthia marwei kim shimla yarab bat hak bakum kata kapor ki dan ki khasi ki bayat lenti hak ba ki lapet bha ki itho tang ya dur khmat bat lawan ra ya u shakawe ka shnong khasi haba uphira ula klan ula panjing yarap nakaway ka samla kasi ban lejwan ya ka Nadia Shandong ba Dhaka. Ula pentip ru balada ki pat ba ki ai jingkershan ya ka film Dhaka Escape, unyo ban ak sa ya ka film Lion India, banshna hakaktian kasi bat Asamis, kaban saringdur da ukiki garan. Ya ka ni ka film Dhaka Escape, an sa pen ipat ba habiju cinema Shillong, haka khat pra tarik risaw arjal arpasaw, man kasngi, haka por khatwe shiteng minstep, arbajien op haisngi, san baje janmit bat hanyo baje janmit bantip khambnya unong tho khobor ula leja kendu garpang yu phira dot todong hayeng sa jong u halai mkhra shilong nongkong ngako apan ai kajing khoblei garpang berkhoi ki pai ba ma hai por khasi ri jantia jingi bat keleng apo India dan ki pa pai ba speed film khasi ro kakak apan ai jing khoblei ba bela ju kerchan mana kapor ka film jonga ka film jungi hang ni hari khasi berkhoi bat mata ngadap rejing kemen benai pi ba kumpul ada nanti tarik hang ni apa pelai ngai tarik khaduk ban peni yang ni ka film Dhaka Escape hang ni apa biju cinema hall ke anap jing dokumen dengan syukur part ke jing kerpat jong ka ba red jing soret ko ba pila ju kersan man ka por ka film jonga bal ayat menchua menta hadin tarai hadin sound san snem ngasiop ban peni yang ni ka film thamai jonga ka film Dhaka Escape te sobha ngabu ka jing kerpat ka ba red nadu mesim jonga sobha kersan lem yangi kenang bangiru nyanga kamtam kenang mangaru ngala bania susu saprang han ka kam ak film menta kamtam ka experience ngaro la khambon tanga tai te pije thole mengi balai ka film Dhaka Escape kayat haru ba saus nami ai bat nakai ka dawas la pi nokong kajing patai jungi ka film Dhaka Escape kolong ba last rang how to December rajar kar khandai kajing thumu jungi legi ang tang hadin shisna mi kai mat pen mi no ma te ngila alit chatu ngila apa chatu stisha Bangladesh ro ngila shoot ngila sang shoot chwanang tu mun pendap arajar pruwei one na covid ke u villain la banong ma gang ba juga perthai berkoi lawan te lapan flop ingi bonur ki brio te kami ke kawasan hi kadi kata hi kadi nam tau covid hi ngila aslam no te pije thole mengi ba kai ka jumut ai ka den Dhaka Escape untuk tempat ha film batai biar Escape kumno Dhaka Escape te ngamot berong shop an slang ini ka film rumah kum bathoi producer kinong tho ini ka film kila san bhai ini ka film ba kani ka film kadi shisha ne ka jing mut per kha ini ka film kami isha ne kita ka jing ka baja shisha ni apo rim Meghalaya jungi ka apo Meghalaya tapi ini ka film ni kerja kum onga mana kerja ne ka jing jasha ni apo Meghalaya jungi kumba jumi ekini semala kapon ma kibon ekini ki human trafficking ka jingra bo ri ki brio khamtam ki thei jongi nangni nari khasi nari jentian nam Meghalaya par koi ta kata ka story jongi ru kalong ba ngila bis nang ki jing mut jongi ga di hajing ja shisha ni hapo Meghalaya jongi ta ka jing yo mesin jongi ga di ka based on true story ki nang ta ni ki film ki nang tho ni ka film ki tho halor jokani ka ike balaja sha ni po Meghalaya jongi tengah kan mau hakini kisah belami kadang weekend news mah bami bakini ki pulet kio kem ne kio kem ni kita ki rio bodan nang ni bayi khayi yakini ki syarabor kira abor ni kan thei sheki ki jaka bada pare kita kidan kembasan dan rungur ki ba hadu mentaru kini pulet ki betul kila aja syai kila persang ba imat kila syarabor syai kari ne betul syaka jaka ki poi te hadu film la pen mundur ba manga ang no kum tawi bade aktor ni film ba nga syam ta ka lenti bangalit pandit
pelat nak ini kita bangalap ni kita ni syara abor nak Bangladesh ke nadi Bangladesh ngalap ni kita dah hadir pat ngaplat yang miki ban ngon penpai yang iki seni sayeng sesam lejong shin syari khasi jungi biang kumta mur ka story balangkot kalong kumta tamba kidang bor susu sobha yawan khan seni ban pai ni film batai kniat amar bayak kniat film Dhaka Escape le shoot Bangladesh tapi ke jinglap chakpi Bangladesh te habangi le shoot man kong Bangladesh ngar mau ni ka film te sinang Bangladesh ngal asong bakadi ka dakwi kari ma sakawi kin bon dikwi jaj ban rio tengah perkat ba thara yang taki ongi beri barang kasi dan ngampai perkat bo thara gi de ki kasi ro thara kila phe thara gi jinglang juki nau kila song kawi ga jaka kawi jingle kawi ga kom kawi ga kolshar tengah mur ga apheri tang ba apa kali kita ngasu akan mau ngilis wi kesam kor kan nihar punji ma ngili posita tingi posita ka senang barang ki kasi sudah mereka kuat ni tu api kata jakali ngaso bagi dei kari war mana ro bonang tei kidi ge nongrap ki basit rap ini kuai barap tempau berkiwi ru kumolong sini sari kasi jungi kari war ma berhata kapor ngadap jikmen bahata ka snong barakwe lajan barakwe trai ki benta ani ka film Dhaka Escape kadang kui ka benta bangarung asa Brad Dusman sa di Bangladesh te kita ki pirin tak la irap mur ki aka ta ka film ki aka lang ka film ki rap nga ban pelaj im habang gadon sa Bangladesh hari bagi dan di baak ukpa mo jong ka actress ru ude nang tenda Bangladesh but the supporting actress badan nang ni ita supporting actress ru ide hi nang tenda Bangladesh ide khasi ru badan nang tenda Bangladesh tegi kwa adap de jiksockman nang bagi jinglam lenti jong i balang bagi jinglam lenti jong ni nang sna jong ni ka film ya apa sta ka snong kan te sakoi nga ong benda one page na ka film ni isha teki para khasi para do para snap jong i bahasa hati gari Bangladesh bar ka acting juki bar kumno ki ai la pedang nak takam se ko bahaya bar bakhram juki bar ki apeng so bahangi tel abon ki khasi kirang bar pula ilam nanti ki kin thei kirang ba khai pula ilam nanti ngi stay kham tap yang akan mau iden iba Andrew Solamar ide itai pula ilam nanti ngi stay pula beni thuk song kasi ila pun song i kali la don ki por ngi posting miet ngi la song ati ki jeb ngi ya lang bagi ki kper slasha ki don nanti balong cloud khniat ngi la ki thi club ngum stu ka por ngakan mau ngi chupoi ka jing yawal ang bu atia ma ngi poi kesan ngi kemang yami nang dang step ngi posting miet Asurias ngi apa itu kapor ba kalau adi kata kawi ka adventure bang ma ka adventure bang sutrat ngi poi sata ngi lale shagari khasi alap penak sandaki ki lailap ngi asong sunan la jan sitayo hasnong kata hasnong kasi bat ngi lai ru ini kari India nang ta bat kemutan kajing kubule ya ki tu ki badan chatu kai to te hakne ka film ka fight habang Bangladesh ka fight kana film ja kono mertali ka fight Kafait kadon kumba lightly barang kan mau nga narabala kapsa mashu tuma tama ngalat kina lightly kadon ya kala abadan extra ro te kwa mentai phi ba kani ka film lada phi one page sobha one page ndu pasrang namar kumba line san minute marsnya ka film kala wan kata ka first fight pangi poi ba first fight rugang song ta te ka fight do ngila persang manle kat bala tengah to pola ali training hi tamba kami training kapslam tamba ngila le kat bala ban peni tenat ban bernya phi te sobha one page ni ka film ni ka trailer ka don ki gang ki hair ma ha hair sa soy ha palangi patla ni piru pi hair lang sa soy ni hair tang gang kin chat ma pi kik kumno ha to por ya persang ban penekam ki special effect ki technicality re bobol nga penekam ngila mut persang ban le kat bala tama ho ki don ki gang ki blaher ki asid ngila persang ban pen yarang rekat bor lang begini ki film nang ni dari India jungi ma te ngila persang tama war kataro ngamon ong bangi persang tak song sang phi so kumno one page taba sobha one page alang tak mesim ngi tanga karpat phi mulu be kai fight pi te bahi kai fight ngi kan mau iden iwi ba penek bor i berka group jungi mo ilai kai ngi ilai training bani shot ide nak tena smith but ila wi nga kham jinjar bahi kai tama nga wat kataru ila ai sha ban nga bala kai ban ngala kick i ban ngala panchi la ban ngala bok ngala kick i kat bala te sobha one page mo phi kataru tasnat ita ka fight pi tikit bok bak film tu kan internet but kijurwai bak dan kan kijurwai kijurwai ru kidan arteli gani jurwai kadan ka jurwai balardi smshwa kham shwa adon ko balai snam itrai menta te kadan ka jurwai pat ashlong shadhaka ma berang shada prediction hauni upanai Desember 2000 arpulai te nge kemen bakani ka ngathai na bona pikilai aso ni jurwai ala pabri aso no le pet na mata shlong shadhaka tu ban kong hai episode kadan kong ngini yang te po ha so yong ni shoot no kong
hani pang initiative sha sentuk seru tu jiroi penengkong kan ban kham choi ha tengok nongkong kari recommend kan mencoba po film jing im junga ye don ko ba sabhongut te hadir mentahan ke film Dhaka Escape kita hadu prapongut kini kinong shot pala sementalang tu kadap recommend kadang he ni ka yau shot ni jong hamni po ka film khasi jongi mo te sekolah ngi khot ye ba amazing ru ide we ni ki kro ngala banong na bala pau bahang ni ri khasi te ngi kwa ba indon mata bani rap long ngi ban pen kieu shushu ini ka film na ba lengba ke jing don jong i ba lengba jing ka jing don jong i kong sherlin kum ju ki we ni ki kro bala pau ni ri khasi jong i kan kieu shushu ni ka film jong i kai ngi kwa ban mata ba para mengi ri bani rap iwe mengi ni kieu lang saya kata ka thong jong i kai tapi ya tu mengi pi ak baru-baru beri Wanri. Ha. Kayak kejengnya per pihak mutabat Nadia Dhaka Escape. Mana ko pori aban Wanri kejok stonat na ba mana ko pori Wanri di weni ki aban ngi di senani professional actress bela bet hang ni po ri jongi. Teman-teman yang aban ni Nadia kejeng per kalong la kajong kan. Mai idan la kajong ka rekom le rekom ak bat jong Wanri la kajong rekom le rekom ak kong shalin ru ilong na ka jong ka rekom ak rekom e kejeng stonat chunga kalong bang stonat bang ayo ban simbentalang berkini ki puran belapau jong kan kari jongi berkata rekom ngari ladi ngami kata ka style habang ak i Wanri da kala jong style ngadan ba ak i Nadia no adan la jong style ba bu sherlin ro la jong style bar kam ta teter te kejing sotnat kalang sotnat ma mal ka por ki fini be la jong sotnat la jong style kami jong ki te kadan be ka kejing tebe ki kadang be la jong kejing tebe em nga kerman ba ka film Dhaka Escape ngan batai pi kejing promotion jong i ngilale stam ha ma badan batai prisa jong ngilale stam ha ilale wa ikini ki banner ba hani po moyong ha mau belai hani po lad lumoba ban matang ilale sagini ki shom sning dung ilale ki sning shani sha mairang ilale sha jawai dung ilale ya ikashan ngala pan ikashan ki paj ba bar khoi anagi college dung ilale te bar khoi ilale nikleng khana samlar ilale na ki riang rang ba dung ilale hayo wahat bar kham tam kini minister dung iru ki badan apa MDC ru ilale panjingrap kumi iba preston iba titos ada ni engineer jungi ba engineer belapau juga PWD ru iba ransom bar kiwi ru bal akhil ni na bakil abon tan ngila lej mal asu yang ngalak berkelet trai ta mangila lekat bala ban persong shit ini kayo jong sanama na ba ngaru ngakok matri stam ba kani kesenama hari khasi jungi kari ban kiyo nong gibon ha giban yo jung mentoy to ni pilet ban bu sentiu yu tersing ha ke puram ki isu long to por pi batai kandiat long kuma pelibuk sentiu bat ki isu malong pimbet no te kejing penbe jungi balik bu sentiu hakamat jung tirat sing badan ni hapo madan yorng hap hani polem khra akan mau bangilet na ba pi kan ka film ka kerteng Dhaka Escape te uni upaim jungi ru tirat sing ru uyap ngate po Dhaka po Bangladesh te kata jeng action akan mau kan hadu ju ka por bangi kami ala buram u hapor ba te hapor bangi hapor ba marsha bangi shoot ni ka film ru kan ka mau jung tirat sing po padan po Bangladesh ma tengah kan mau bulan Februari mengabar ka wi ka timpat bagian ka tim syak drama ma ba theater yang ngilet citisha Bangladesh Dhaka ban play tu mat ta to por pat ngakan mau ju ka por ba hoi na kaleng ju ka film Dhaka Escape ni hable buram ni kwa ni ta jing le buram ro yau ni upa im jungi tirat sing ta ka por producer jungi ban bar khoi ban bata ni film Dhaka Escape ngila lek ban bu buram ha kaleng khu siap ni upa im tirat sing ni bu ban le buram na kaleng ju ka film Dhaka Escape nama tahu imtirat singken. Bangidan teka connection kan Dhaka ba upa im uyap haja ka uyap ada Dhaka Escape buka film kerteng jangan ka film jungi. Sakoi ru hangni ko aban tip kum ka we nak banta ban promote ini ka film Dhaka Escape ngila april ni kala kani ka kalender nama tahu snam araja arasan te habangi print ngila doni jing logic sap te hoi imut bandi ta kalender kat bala ta mangindi ro ka dor ba bet batat mde mangindi na bangi permi ta ka bai print mde ban permi ban yo jung ta ka film ta batang bai print kadi tang ka we ru ka kom bangin kan saknam ni ka film singi kan sak jikan maru haba don kalender kan rong keling-keling man ki yeng man ki dukan kan rong te ta tahi nga syukur pat la ba subha lada ru pikwa ban sultanat ni film janga bar khamtab ni ka film Dhaka subha ya rap lang ba subha ya thiet lam ni ka kalender Dhaka Escape te sakoi ngamut ban bu jgerpat mo ha ki ba ka ko ban ong ni ba producer jong ni ka film jongi mo ka Dhaka Escape yong ba lada ni ka film Dhaka kan ya ba kan hit ba ngin le shushu sakoi ka film kerteng kata ka Lion India ha kata ka film ni ngimut ban perlu shushu ka budget kan he shushu nomor ba ya kan ni ka film ngimut ban penmi ro khatin asmis nomor ba phila kumba menta phila mentep ba hani po
Shillong jungi hapo rikasi jungi kani ka film ngi da pani cinema ngi dan tang ini we hall biju cinema kai ka shem jenjar hai ngi ban kiur ban ya chu shakmat mo te kum tang ikermen ba lang ba ni ka film lada ka hit ba ni ka film da ka escape lada pikrashan ba ma pi ba nga bo jakar pa tengir ngin pani ta ka lion India bang kwa ba kani ka ktien jungi ka film jungi ka jai meri jungi kan point shaki we state mo ten kong hi prasang ka state Assam lada ngi la bunyi ne ka market la benang mo jo ka state jo ka Assam kan no shu ka kalong ka kemen kan nam ta ka jai meri jungi pa kani ka film jungi kan len yo shaki we ka state shaki we ki benta jo ka riro kan te komba kiwi film asami sang ni kipun ha ki wan ring dor shani shar di khasi jungi sha saura ki pni ki jing itna ngir ki kwa banra nang ni kari khasi ngin pni ste sha Assam ngin persang mo iwe ini bani rap te kom tangir ngi kwa ba lamba kata ji kersan jopi so bahai rap khnang yang film Dhaka khnang ba kiwi ki film jungi ngila ban mi shushu ka budget ba he ngile ta ka fight ba kham itna thara ki jing shan ka jing ring dor ba kham biang bar kumta kan ka film jungi kan mi sha kiwi ki benta so kari India ro kan shoot kiki yang Hoi, kita ka film ngi ban banai phir bagan ka film ro shoot kiki garat hi but ngin sapai samanu ban ag hangta ngapa dia ban batai ba manu ban ag tamangi kenman ba langba kata ka budget ka shong bar khoi ha kan ni ka jing hit ka film Dhaka te sakawi ngamat ong ba pek ba kan ka film Dhaka skip matang abana kan shi yok khobor mantan hi ba ka sngi sedang jong ka film Dhaka skip ha ka to ka 8 baje South Patli tiket kala ada beli lupa South Patli tiket kala ada dia online ke dia kala alai online tengah buat tengah wujud kerpan so bha wan pek khnang ini ka film man ka kan ma hot por ka jing shok shit ini ka drone cup ma ki beri kila du tiket tang ka wujud kerpan ngabo ip so bha pindala phila ban book nang tina bookmyshow.com biju cinema phila ban book ini ka film Dhaka Escape phila ban book online mana ka man yang lain yang tai apa hall phila ban book online lupa por piwan cha cinema shupani be to online tiket jopi but phila yo man rong dak basuk kan yo le se la shai ngam tip mo kata nga super card bang superman yo le se yo kan ka film ka ya bha ba yo video tiket kumbalang po duran cup bon ki ba jungi kila susi te kum tanga shubu jakarpat sobha kerchanlam ini ka film jonga ka film jungi ka film Dhaka Escape ya ka film kasi jungi tanga ta ya tika kniktin nomor ba ngi hak student magaloro ngi pila pi batai kinat la dap na pinlek no pin pendap no ne student magaloro ka film student Bangalore kalong kumta ngila ba ngi pi na ka film student ka next film jonga ka ka film student Bangalore ngila dap shoot kumbah ngi 4% ni ka film ngila jendap hi ni film bro atau ba shlong ba mata ka ami ngila yo tarik ni ka Dhaka Escape te ka jing concentration jonga ka ka bon i ko ba concentrate ba ni ka Dhaka Escape to ka student Bangalore ka next te ngakan man bi kan ka film student Bangalore ba nga Sherlin iri kong risha mansang idan lang ta ngakan man ba kan ka film jonga maka banmi next rumah ka film student Bangalore tharai marshu dap kan ka film Dhaka Escape sa hadin kumba system tharai sarudi sang ka film te kum hangta benar batalang de ba golden susyang i kong risha mansang i kong Sherlin khongwar but segi ki kloro jogani ka kasi jongi kindan lang tu ka kasi rijantia te ngakan man ba pina support tang batang kawai subha support no kong ni ka film Dhaka Escape tang kata ya ku bless you bon ini sempat hang te po biju sana mahali phi para khoi ku bless you bon